اینقدر باشد عزیز و معتبر مادر پدر، در عزیزی هر یکی شیرین ترن از هم دیگر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان شبکه شهنام. امروز ما در ساعت 2 سحر برای پیشوازگیری حاجیانه و حاجی بابا آماده هستیم. شنیدن که بود مانند دیدن. بیایید امروز این لحظه های زیبا را همراه شمایان به هم بینیم. امروز ما در خاندان تاشپولاد بابا از امروز حاجی بابا هستند. در خاندان البته مادر عزیز دلافروز خاله حاجیانه هستند. برای پیشوازگیری آمدیم. البته این لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم میبینیم. رفتیم. Sözüm başı bismillah, halis niyetim hamroh. Nasib eylese Allah, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim. Farzim, qarzim, sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Bismillah, halis niyetim hamroh. Nasib eylese Allah, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim. Farzim, qarzim, sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam foyda, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Yelken uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam foyda, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Bu fursat kutmas meni, tavof qilib Makkani. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha jamlardan kechib, yerga qo'llarim kuchib,
hojat qilaman borligimga sababim mehr ko'nglim tarafim farzand qarzim sharafim onam hojat qilaman otam hojat qilaman jannat onam to'yida otamning duoyida menga eng ulug' foyda onam hojat qilaman otam hojat qilaman onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz onam mening jannatim kalitisiz otam mening ziyoratim muborak. Ka'bam aylantirib onam hojat qilaman otam hojat qilaman Assalomu alaykum hoji bobo, hojiyona, padar modaronie ki az ro'yashon nur meborad. Assalomu alaykum mehmononi aziz. Dar in subhoni, dar in subhi sahar ba xonavondayi Toshqulodamad va xonavondayi hoji bobo xush omadan megӯyем. Mana az xonayi Xudovandi Karim, az ziyorati Makka-yu Madina, Ka'batulloh, از هر یکی ما و شما زیارت کرده خانه خدا را دیده آمدن زیارت ها قبول شود خداوند کریم به درگاه خودش قبول کند همیشه در این خاندان پرفیض چو فرشته دعاگوی شده گردید همیشه در سر فرزندان سایبان و همیشه باشید در این پیری و دولت پیریت یدو اهم خیلی هر دویتان فقط خوشبخت شده گردید امروز فرزندان خرسند هستند قریب چندین روزها باز ما تیاری میبینیم که پدر مادر ما قبلگاه ما فرشته ما از زیارت خانه خدا میآیند خدا با شکر میکنیم که خداوند کریم برای ما این روزهای از همه پرشکر را برای ما نصیب گرداند برای پدر عزیزم برای قبلگاه خاندان ما رسانید که درد بلمگن آتم خد سر سنمگن آتم فرزندلari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam bolam chaqam qizlarim degan ortda qolar izlarim degan umrim tilab duolar qilgan mehnat qilib tinmagan otam loydan quli chiqmagan gohi bo'zlab sira aytilmas ohi so'zlarimda xudo guvohi mehnat qilib tinmagan otam ayb ish qilib qilmasgar xato nuqsonlarim bilmas muammo yarim tunda uxlamay hatto mehnat qilib tinmagan otam hoji bobo ro'zi xursandi muborak boshlab hamisha در سر فرزندها soyabon shida gardid نبینید که از همه انسان خوشبختری یکی از آن فرضهای مسلمانی را اجرا کرده همراهی مادر عزیز خاندان مکه مدینه را از همه شهر بسیار هم زیبا و آزاده و شهر زیباترین را در نظر خدا برتری شهر را البته تماشا کرده و زیارت خانه خدا رفته آمدید از نام فرزندان زیارتهایتان قبول باشد مادر مهربان حاجیانه زیارت خانه خدا مبارک باشد صد جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان انگیزه شاید از اللهای مادر گر شعرک سرودم از بود و از نبودم در طینتم سرشته ساز و نوای مادر آغاز آفرینیش در رحم اوست این را صد داستان براید از یک هجای مادر البته حاجی بابا حاجیانه هر یک مهنت کرده مهنت های حلال کرده من امروز ثمرش را میبینید همیشه در سر فرزندان سایبان باشد از خاندان خدا برای فرزندان نیت های نکو دعاهای نیک کرده آمدید حاضر یکتر قرائت قرآن را البته دعای نکوی شمایان را میگیریم مرحمت حاجی بابا السلام علیکم Allah'ın hüviyle Peygamberimizden avralarından, faravlarından salamlar olsun silagayam ilohim. Parçaların yamana şu göylere uluk, göylere boruş nasip etsin ilohim. Doyhu tekmem çok nama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تلاوة القرآن حلاوة إيمان إجابة دعاء مغفرة günah paka parvardigarımızın mehribanıyla şükür. An ayetlerden hasılımızdan savabı samara. Avalan var olamata safil Allah'ın Düğünlüğüne değil Allah'ın gebarışları Hüseyin İbrahim Halil'den Çahırın bana Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in o kişinin ahli baytları, ağzı ruhanıya bakış. Cemiki ötken peygamberlerimizin ruhanıya başladı. Cemiki ötken ağzı enbiya ağzının ulanmayı sahabına bakış. Suhusan Samarkand'ın hak baklarımız, cemiki ağzı ağlarımızın ruhanıya başladı. Cemiki ötken mümin Müslüman biraderlerin ruhanıya başladı. Cümle-i müminlerin Ata-ananın ruhlarıyla başladık, baba kanala, babayı kanala ruhlarıyla başladık. Yetti büyüğü tüketken demeyi ki şeyşe akraba olduk, aynı Allah'da ayrı Allah'ın. Candaşı canı ciğerlerin ruhlarıyla başladık. Pir ustagman ruhlarıyla başladık, dövüstü yaranlar ruhlarıyla, hususan ona şeyde. Korku tartırken, demeyi ki insanlardan mütken ata-ana, babayı baba.
Ağlarla nurlarıyla başladık. Allah'ım bandalarına mehriban. Allah'ım bandalarına mehriban. Allah'ım bandalarına mehriban. Yakkayı yavana yakkayı olmuş. Mehriban Allah. Biz bandan günahkar, biz bandan asi, biz bandan gümrah. Allah'ım bilmezliğim. Hata günahlarımızda özün mağfiret kılın, özün keçin, özün afu etkin. İlahım ötkenlerimizi, joylarımızı cennetlerden, güllerinin nuru Kur'an'ıyla münavver eyle kılın. Öz rahmetin aldın. Kongellerimiz yeteni sehat hatırı cem uzakımızla atoyeti hemişem Allah. Hama joylarımızın öz parhumla asırı ve hurmeti Allahümme mağfirli ve valideye ve rıstolde ve cem'i ve minevali müminat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورفع الدرجات ومنزل ورحمة حاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. البته مهمانان عزیز حاضر در نزد شما در گواهی ما و شما برای پدر عزیزشان، برای حاجی بابا، البته برای مادر مهربان، بهشتی خاندان حاجیانه تحفه ها آماده کرده ایم برای گل ثباتی خاندان گلدسته های زیبا، برای هر دو اندرسال کتاب قربت بهاترین خرسک میزنیم میسپاریم. مرحبا. آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم والیدیم بیا سببم میخه کنم طرفم فرزم قرزم شرفم آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم جنت آنم فایده آتم این دوایده میگه این دو فایده آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم آنم benim cennetim gelirsiz آدم benim yelkende kanatımsız آدم benim cennetim gelirsiz حاجی بابا، حاجیانه زیارت ها قبول شود. از راه های دور هلاک شده مونده شده آمدیتان حاضر رو میخواستیم دعوت رو به اپراتورها دهیم. این لحظه ها که در این اولاد و در این سلاله در تمام این محله و سمرقند عظیم غنیمت است که نفرانی که از نام هر یکی ما وطن ما رفته خانه خدا را طواف کرده زیارت کرده آمدن. البته میخواهیم برای شمایان رسم ها گیریم برای ضرورتان تاریخ پر از عکس های آن روی های پر از نور شما را جایگیر کنیم. مرحبا مهمانان خویش و تبار نزدیکان امروز بدین نزدیکان برای دیدار شما آمدن. البته اپراتورها در خدمت شما هستند. همراه امروز حاجیانا و حاجی بابا رسم میگیریم بعد از آن با ما جواب. مرحبا. Mol u davlatni topgaysan ota onang topilmaydi keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi molu davlatni topgaysan ota onang topilmaydi keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi unutma avvalo ota-onang holini so'rmoqning juda
که بخانه topilmaydi mol u davlatni topgaysan ota onang topilmaydi keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. mana بیننده های عزیز امروزه یک شامی نکورا صبحی بسفارا با یک اشک شادی با یک خرسندی سورپرایز و البته با یک هوس های زیاد آغاز کردیم همراهی شمایان به هم دیدیم و هر یک پدر مادری ما و شما این خیلی روزهای زیبای و پرفرح نصیبشان گرداند. البته برای فرزندان تشکر میگویم که این خیلی بزم زیبا را این خیلی چاره‌بینی را تشکیل کردند و البته پیشکش شما کردن. با ما باشید، با شبکه شهنام صحتمند و سربلند باشید. رحمت و سلامت باشید. Ko'z nurim siz goh sog' bo'ling